tugo mirungiriru arutani ni mageragia muno tondu ni mametagira counselors no horo wa mani atiriri mwana uraumite mucie mieri kenda kundu atarakanagio mwana uraumite mucie mieri kenda kundu atareragwo mwarimu amwira no kinya marirwa na nikio ona riu kinya marakara mao marekererio arutani tondu murutani ena jukumu ya kuonia mwana discipline kuonia mwana gacira na gukorwo ari authority hari mwana uyu ika mwana gaka mwena wa Karura karoragire andu othe a family yake andu atano ri no gukorwo no uguo rakorwo kiuga ni gukorwo ena maruru maingi maria maracungiriria korwo agitabania giko kiu kia magigi ohoro wa Waruge ni ohoro muritu and if you look at that story from a social aspect ogronia kuria mwana ucio araikaraga tigutihana nyomba ria aciari ake maraikaraga akoni ufuatete story ya mwanake ucio wega mwanake ucio arariaga kibanda-ini na ona akoni atuire ni video onire mwana agithi gwika undu akoragwa informetwo ni undu ungi tondu gutinde ungienda guthi gwika video ya kuragana na ugete ni ukuraga aciari aku otae na bitterness ira inform we kwirihiria na njira iyo na mwana ucio no kinya akorwo ona agithi kuona video icio cia triggetwo ni maundu maria ageragira kwa muci yes na no magikorwo na mamwe ni maundu maria marakoragwo makirorera nenda-ini cia kiriu no ukorwo ari umwe wa maundu maria maragia na kiaya na hihi ni atia aciari mangigika tondu maundu ni makirituhite murigo ni muritu muthurie wira nyine wira ni magitigwo na TV kana magitigwo na internet ni atia magirwo gukorwo magika riu undu wa mbere aciari na ni ndihotoirwo gukorwo tugika ni kwamba kumenya content iria ciana citu monaga na ni undu muritu muno tondu cionagwo mehithite no mwana ucio no wairwo ri kumwempower weta muciari you go with your common sense everywhere such that ona wero muone video ihana o no wagirwo ni kwiyuria content iyo ri nie iradeithia naki na riu maundu macio matingimenya matangirwo na mundu ria uiguithagia mwana na ihenya muno ni muciari because our children believe in their parents is only that ona twathie wira tutionaga ihinda ria wikane na ciana icio thi tugeria ku access content na tugeria kumonithia uturo uyu no wakuhuthira hakiri oka access kiria kirakuguna na kiria gitarakuguna tiga tu twara thukuru na kuri hari have you ever sat down now tukamera wishes yakwa hari uturo waku ta muciari utekumathingiriria gukoria mundu muciari arenda tondu thina wa muciari akoretwo naguo na nikio tuma ithuĩ mage gutwariria ni tondu ithuĩ tumaragiria na bias judgmentally with a lot of condemnation so no wega tu in their world tumenye ni atia moe nigetha tumateithie kumenya maundu maria magĩrĩire na ni ukuona ari wega muciari na murutani gukorwo makinyitana nigetha kurera ciana ici na ningi mathukuru gukorwo na department kana honge cia ruhonge rwa riri rwa kutara ta uria twacitaga counseling department ni urona ari wega gukorwo na kiundu ta kiu counseling department ya mathukuru Paris umuthi uyu moyaga mwarimu uria woneka tari mathari mwarimu uria thomithagia ciari mwarimu uria wendete Ngai na tikainge mandika professional counselors aria magirwo go take through ciana ici na icio ciria ciana ici iragerera then also number 2 mwana ndahota kuhingwira mwarimu ngoro gitao tondu at the end of the day acoka kirathi mwarimu uyu no mwarimu wake so the Minister of Education ya irore kuoya jukumu eno ere yao tondu ciana ici cire thukuru-ini as a platform na ciana ici ciena issues thĩinĩ wacio na issues iria ingi address wega ni very professional counselors kaingĩ ithuĩ tugaga ni tuthie tuturie maru mbere ya Ngai ni twagithi kuri ahunjia riu ningi ni wacio hari muhunjia okoni ureroragira TV kuma kaunti-ini ya Kirinyaga arakundikirwo kiho kia miaka 140 kunyita na kuhira ciana airetu ake mahu na kuri na muhunjia ungi kuma kaunti-ini ya Kisii aroragire mutumia wake tondu ni akora message thimu-ini andikirwo ni mundu hihi ru ni urakiona maundu maya uria makihana no athuri hihi ugutwira atia Njoki Paris undu umwe ni ngwenda kuga haha muthenya wa umuthi ni ati muhunjia akoragwo ari mundu rume na kariba ndio profile mahetia maria marekwo na career ya mundu reke to ma profile na thiri mathina maya marekwo ni athuri and why men tondu athuri aya aingi ao
owe nduraga njugaga aingi ao mationirio gacira ga gutuika mundurume ni mundurume uria ungi. That is one. Number 2, mundurume wa umuthi, and especially mundurume uhikanetie, ni arako ari in a home environment handu aranyararwo na akarumwo ro muthenya. Nako kwa andu marumagwo muno bururi uyu, athuri ni marumirwo biu ni atumia. Kugo atumia aria me micii na athuri aya matutiotete kumahe a very good nurturing environment ya mundurume ucio gukorwo ari mundurume. No ningire gutikiaga arume mburiri, arume matariega, arume matari mutugo, tondu gutire undu ono mwe ungi justify mundurume gutwara mwari uriri. Gutire undu ono mwe ungi justify at all. No reke tutige kumaigagira from a perspective yoria ekaga, reke tuonaga ni guthuirira kwa mundurume, reke athuri anake aito magikura merwo kuregwo ni muhiki ni kawaida. You should deal with it without bitterness. Na tikuga ati moyo wa muiritu upegetwo ni we kugwitikira na tokona makihikania no magagitigana. Exactly. Kugo anake no riu anake Paris ri makwirwo no, na niko kira tumatuge riu ni ihinda ni ikinyu athuri mome from the comfort zones ona magethaga mbeca, magethaga otogora, magethaga maretwa manene maria makenagia athuri, mamenye mena generation ya mundurume wa rucio mwanake-ini na kahei-ini ka umuthi. Na ni wega muno makiria ona athuri aria mari micini itu gukorwo makinyitirira mwana uyu wa kahii na kwaga kumuthingiriria maundu atarenda, nigetha akorwo agiuka kuri we no kamutegera matu, nigetha tukorwo tukimunyitirira nigatha akehanda wega eta muthuri wa itura na wa mucii. Thengio muno makiria. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Njoki Mwaura uria ni muteteri wa ihoto cia mwana wa Kagi. Kwa majina ni David Kiplangatonoi kutoka Sotik. Mimi naitwa Peter Chepkwony kutoka Kipsonoi, kutoka Bomet Kipsonoi, kijiji la Sugurushek. Mimi nacheza tatua mara mingi. Mimi nashinda mara ya kwanza juzi. Wakati huyu ndugu yangu aliwin tatua 3, mimi nikakimbia, tukaungana pamoja, tukafurahia. Kongai David. Hiyo pesa ni talipa karo ya shule. Niko na watoto 3, 2 naingia form 1 na ngine naingia form 4. Tuko na hakika watoto wataenda shule mzuri. Nitaambia wale wanacheza waendelee. Na mimi nawahimiza wengine wa hii kijiji yetu na mahali popote, wale wanasikia sisi ama wale wanaona sisi kupitia kwa runinga, tuchiunge na tatua 3. Tatua namba 3 ushinde. Jumatatu ino tafarira-ini ya Rekiratha. Kila mahali nilikuwa napita, nilikuwa najulikana kama Mtongoria Jamba. Kwa wananiita mimi Mtongoria Jamba. Wale ambao wanaongea juu ya mambo ya madynasty, waangalia wao wenyewe anaishi wapi. Jaribu kudanganya watu na maneno ambayo haina maana. Kama wewe unataka kusema wewe unataka kusaidia mtu mdogo, basi sema mimi tunataka kusaidia Mkabwela. Bahati haipigi hodi mara 2. Ikipiga hodi na ujafungua, itatoroka, itakwenda mahali pengine. Eza Kiengei Muthe ukoragwo uri utuko wa mikwekwe babas Gikeno Sioloti Koroda Sioloti Minyonyo na gukenga kenga Nyogo waga kanwa Owa ora kiti magego makati makienyenyaga ni kumaka. Ne kiti mo fire